Dobar dan, kako se zovete? Bogdan Jugović. Zašto igrate? Zbog Dan srpske kulture. Dobro, kakav je osjećaj pred nastup? Dobar je. Ima malo tenzije ovde, ali Da li ste spremni? ja sam spreman uvek. Evo da pokažemo. Apsolutno ste spremni. Kako mislite da ćete da odigrate? Cepat ćemo. Sigurno. 100%. Ajde. Šta vi imate da kažete o ovom događaju? Šta imate da kažete o današnjem događaju? Izađi na televizor, a? Evo smo ovdje na drugom danu srpske kulture u dijaspori, događaj organizovan sa strane Saveza Srba. Danas konkretno imat ćemo goste sa Kosmeta, Pavlinu, Matiju Bećkovića, poznatog akademika i pisca našeg srpskog. I nastupit će i naša kulturno-umetničko društvo Sloga sa tačkom igrama iz Beograda, iz Beogradske Posavine tačnije. Budite uz nas i gledajte. Nezgode. A ovo je moj brat i onda prelazi kadar na njega, ništa ne brine. A ostaješ tu? Ne. A ovo je moj brat. Da se upoznamo i pijemo kafu zajedno. Pusti tamo. Šta ti imaš da kažeš? Ništa kažem.